Reka nongere mbaha ikaze rero, mbaha ikaze, karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu hochim luchot hayom. Tugiye kureba iki umunsi. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu muri Amerika bavuga ko badashaka umwami. Amerika ntabwo ishaka umwami. Narakubwiye iteka amaso yose uyahanga Amerika n'iriya y'isi Israel kuko nibo bafite ubuhanuzi. Mbere yo kwinjira muri reka maze nkubwire nti mbanze mbasuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, n'Imana yawe, Imana yacu twese. Nkuko mbikubwiye rero, turebe ukuntu Amerika bari kwigaragambya hirya no hino mu gihugu hose bamagana ubwami. Kuki bamagana ubwami? Babona ko Trump ashaka kwigira umwami. Bimeze gute? Reka tubyinjiremo nze ngucire ku mayani nkwere ukuntu ibintu bimeze. Niba nkurikira uzi neza ko nakubwiye ko Amerika kugira ngo ibashe guhangana n'Ubushinwa, Uburusiya, za Korea, yaba mu ntambara, yaba ku mafaranga, yaba ibintu byose bashaka gukora, bagomba kugira umuntu umeze nk'umwami nk'aba Putin. Nkubwire nti rero, kandaho kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane, kandaho like. Abakomeje kwiyandikisha namwe nkambashimiye cyane mbikuye ku mutima n'iby'agaciro. Subscribe nawe utariyandikisha kugira ngo ukuri nk'uku kujye kukugeraho kandi ukuri kubohora imbohe. Kandaho like rero dukomeze. Kuki Amerika hamaze iminsi abantu bavuga ngo nta mwami bashaka, nta mwami bashaka. Sinzi ko abantu bose babibonye. Bikwiriye imijyi yose, amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bari kwigabiza imihanda bavuga ko nta mwami bashaka. Byagenze gute? Byatangiye gute? Bimeze gute? Reka nongere nkwibutse. Amerika igeze mu mayira abiri. Ibihugu byose by'ibihangange bigiye kugwa bicikamo kabiri. Habimo igipande cy'abamwe, hakaba n'ikindi gipande cy'abandi, bakiyopoza noneho rya jambo uko rivuga, iyo igihugu kitabashije kuba kimwe gicikamo kabiri. Ibi rero bikaba binafitanye isano n'ibintu byamaze iminsi bibera mu Bwongereza bya digital ID. Uriya muhungu bice muri Amerika, nta mazina ye tuvuga ko yuvuza amazina ya video yawe bashyira hasi ntabwo itambuka. Byose urabona ko n'uruhererekane uyu mwaka 2025 ugomba gusiga ibintu byose ku bwabo bakora satani babishyize imbere kugira ngo 2026 zatangire babandanya bihuta. Birahura rero byose. Ibi bintu rero by'uko badashaka umwami muri Amerika byatangiye gute? Amerika yizihiza isabukuru yayo y'imyaka 250, bagakora parade y'abasirikare. Bakora parade y'abasirikare babihuje n'isabukuru ya Trump. Noneho abantu barareba bavuga bati uyu muntu uri kwihuza n'igihugu, ibi bintu ntago ari shyashya, arashaka kwigira umwami hejuru ya twese. Baravuga bati ubwami twabwiyamye ku ikubitiro. Mu itegeko nshinga ryacu rivuga ko nta bwami, twarabyanze twivuye inyuma, none dore bano barashaka kwigarurira, bashaka kugarura iby'ubwami. Ni ukuvuga ngo abaturage b'Amerika batangiye gukanguka, ariko bakangutse it's too late, byaratinze. Ku ijambo ritubwira ngo Babuloni iraguye. Urabona ko ibintu byose tubabwira bibe bifite umujyo, biragendana byose. Babuloni rero mu kuboko kwayo bamiyobeshe amahanga ko bakomeye cyane kubera ko Imana yabatije imbaraga, ariko noneho mu minsi ya nyuma mu gihe bazagenda bagwa bari kureba ko turaguye. Kugira ngo tutagwa bimeze gute? Bagomba guhindura ubutegetsi bwabo bwose. None abaturage bakavuga bati ntabwo ushobora guhindura itegeko nshinga kuko wakwishyira hejuru y'amategeko, kandi uramutse usumbye amategeko byose byabisupu, nta muntu n'umwe waba ugifite agaciro. Ni ukuvuga ngo bafata abantu bakeya bakabagira abaherwe, abamiliyarderi, noneho za serivisi n'abantu bose bigata agaciro. Niyo mpamvu rero abona abantu bose bikwije amabarabara, bikwije imihanda, babyamagana, bakabyamaganira kure. Trump yakoze iki rero batagiye kubyamagana? Yafashe indege ahita akora ikivido cyo muri AI, noneho iyo ndege ayizenguruka hejuru, indege yuzuye ibiki bya bintu bita amazirantoki, agenda bimena ku bantu nkuko ubibona ngo muri video. Ndabikwereka aho ngaho birebe ukuntu Trump yasa abigenza. Yaravuze ngo abantu bari kwigaragambya ngo n'abantu ngo badakunda Amerika. Urumva ukuntu satani akora? Bari kwamagana ibyo ushaka gukora binyuranyije nuko igihugu cyashinzwe. Noneho abandi banyamerika bakavuga bati
aba bantu ni abanzi b'igihugu. Urumva aho bigeze? Ni ukuvuga ngo bagiye gucikamo kabiri nyine, abadashaka umwami n'abari kuvuga ko abashyigikiye iby'imyigaragambyo ari abanzi b'igihugu. Niho biri kugana rero. Kubera iki rero? Amerika n'abari abantu bayikuriye ba Trump n'abandi bose bumva ko bashobora gutekereza abantu nko muri Afurika. Ntabwo bishoboka. Muri Amerika ntibishoboka, kuko namwe mbivuga kuva kera cyane, ikintu kizatuma Afurika inazamuka nuko muri bino bihugu by'abazungu bijyanye mu bintu bita ngo demokarasi. Mu mitwe y'abaturage hano b'abazungu rero, kumubwira ngo ugiye kuzana igitugu mu gihugu cye, cyane cyane muri bino bihugu by'abazungu by'Uburayi, za Amerika na Canada, ugiye kuba umunyagitugu, bazarwana mpaka ku munota wa nyuma. Kubera iki? Kubera ko iyo zabwonko ryabagiyemo byababwiye ko uburenganzira bwa muntu ari bwo buza mbere. Nibyo bintu bakuze bumva, nibyo bintu bazi, ubuvivi n'ubuvivure kugeza na maginga. Noneho kuba babizi, wumva ukuntu Imana ikora. Imana n'umuhanga cyane. Imana yarabaretse bazana ibyo bintu by'ibinyoma byabo ngo bya demokarasi, barabyimika, birafata imyaka amagana n'amagana. None ubu ngubu barashaka guca undi muvuno kugira babihindure. Gute rero wacu umuvuno kugira ngo uhindure ibyo bintu byagiye mu baturage imyaka n'imyaka? Nibwo bavuze bati rero reka ture ukuntu dukora ubwami. Ubwami buganisha he? Niba ubyumva ubwo wabyumvise, buganisha kuri Antikristo. Barebye baravuga bati ubuhanuzi, ijambo ry'Imana bivuga neza ku bwoko bw'Imana bw'abirabura bw'abayuda mu gihugu bazaba barimo. Niba bamara kumaramo imyaka 400 bazongera kwibuka abari bo. Niba bamara kwibuka abari bo bagatakamba bakagarukira Imana Uwiteka, Imana izongera ibaha ubutware. Noneho rero bo bakumva nk'uko mbikubwira iteka ko bashobora guhinyuza, gukumira ubuhanuzi. Niko batekereza. Babitekereza gute rero? Baravuga bati okay, reka twimike ikintu kimeze nk'umwami. Noneho Trump akaba nk'umuyoboro kuganisha kuri uwo mwami w'umwaga wa Antikristo bazazana. Noneho bagatafatanya na Israel zose, bagafatanya noneho bagashyira hamwe. Bamaze gushyira hamwe bumva ko nyine baba bakoze ubwo bwami bwaganza bugakumira wa mugambi w'Imana. Ariko Imana wumva ukuntu ari umuhanga, ntabwo izamanuka ngo ibijye mu bwayo, ahubwo yabateje abaturage babo kera na kare, kuko bo bimitse demokarasi, bashaka ibyo bintu by'ubwami. Urabyumva? Niho rero hazahitazamo amacakubiri. Noneho nimara gucikamo kabiri, ubundi intambara irote. Niko bazagenda. Noneho Amerika isenyuke. Nimara gusenyuka birimo ubutware, bivuga ko bazabwimura bakasusa mu Burayi. Noneho Antikristo akaba azayoborera kugira ngo bakumire ubu bwoko bw'Imana, kugira ngo butagaragara. Ariko se wakumira ubuhanuzi nko kubona nkubaza? Ntibishoboka. Niyo mpamvu rero ubona bari kwigaragambya bivuye inyuma. Batangiye ari ibiterane 2,000 mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2025. Habaye ibiterane 2,000 gusa, ariko ubu ngubu tuvugana hamaze kuba ibiterane birenga 20,000. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biri kwikuba ku muvuduko ukomeye cyane. Nk'uko bireba, reba muri uwo mujyi, urebe muri buri mujyi, nkwereke uko barimo barigaragambya igihugu cyose. Mbwire ngo ni ibintu bije gutya gusa. Reba uriya mungu wapfuye bishe ejo bundi, bivugwa yuko yishwe na kiriya gihugu kijyanye hariya. Reba abantu yakusanyije, urebe abantu bari gukusanywa n'iyi myigaragambyo, urebe ukuntu ibintu byose bimeze. Noneho mbwire ngo iki gihugu ntabwo kize mu marembera. Niyo Babuloni rero, Babuloni bahanuye irimo iragwa, iraguye, kubera ko ukuri kuri gusohoka hanze ku muvuduko w'urumuri. Nabo bagakora uko bashoboye kugira ngo bahagarike izi mpinduka ziri kuba muri Amerika, kuko ya minsi 2 ariyo myaka 2,000 irarangiye. Niko gahe Imana yabahaye, bagakoresha nabi. Rero none dore irimbuka ryabo rirageze. Barimo baribaza bigenze gute? Ntibabyumva nabo, kuko utumva ubuhanuzi ntushobora kubyumva. Urumva rero kugira ngo bizagerweho bazashyiramo agatuza, basinye amasezerano, basinye ibyo basinye, bahindura ibyo bahinduye. Ariko ibyo bamaze iminsi batekereza bifuza ko biba isubiramo ry'abaturage, ndumva ari byo bizaba. Kuko urumva harimo bamwe bazashyigikira ibyo leta ishaka gukora by'ubwami, harimo bazabyanga bivuye inyuma. Ni ukuva niba ari amamiliyoni n'amamiliyoni, abantu bari no kubica amazi bavuga ngo ngo n'ubundi abo ngabo bigaragambya ngo n'abataratoye Trump. No, nta naho bihuriye. Yakoze ibintu
amaze kubikora none ahubwo reka nkubwire n'ukuntu ibintu bimeze. Abamutoye bose barimo bararira. Kubera iki? Kubera ko wibuke n'ibyo bintu by'ubwami ari kubyikora kubera cya giceri. Reka nongere nkikwereke icyo giceri nakweretse. Yigereranya n'umwami kuru wa Persia ariwo Iran y'uyu munsi. Narabikubwiye nkubwira ko ashaka kwigira umwami. Urumva rero abo ngabo bavuga ngo ibi bintu n'abataramutoye ntago ariko bimeze, ahubwo abaturage babibonye kera bari bazi ko bakiri injiji. Nka kera bavugaga ibintu bitari kuri internet ngo abantu babibone hirya no hino, kuko ngo usigaye gukora akantu gato paf kaba ari akantu kabi ku bantu bagagahererekanya bagahita bajya mu mihanda. Urumva rero ibintu bigeze ubu ngubu nuvuga ngo yes barashaka gukora ubwo ubwami buzaganisha kuri Antikristo. Bagendeye kuri uriya mwami kuru wa Persia, noneho bavuge bati dore natwe dukoze ubwami burasoje. Ni cya gihugu cy'isezerano Imana yagennye, ariko byose ni ibinyoma. Umuntu uri mukuri abizi neza ko Amerika ntizagirwa ikiraro. Barabana niko bashaka kubagira ikiraro noneho kugira ngo bigarurire iki gihugu. Amerika nk'uko nabikubwiye niyo bashaka kugira ikiraro kugira no bacyambukireho bavuge bati dore dushoje wa mugambi wa Israel nini uko Imana yabigennye, uko izabiva kuri Mediterane ikagera kuri Efrat. None bavuge bati dore n'ubwami buraje, dore tuzanye Mashiya wacu, Kristo wacu araje, ubwami buraganje, ubuhanuzi burashoje. Ariko ntago ariko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ubwayo nizakusanya abantu mu mpande enye z'isi, bavanye mu mpande enye z'isi aho batataniye, ibagarure mu gihugu ikoresha ukuboko kwayo gukomeye, kandi icyo gihe nta ntambara nta mwijyane izongera kuba. Nibyo bashaka rero gukora. Kandi noneho reka nkubwire n'ibindi bintu. Abantu benshi cyane birashyushye sinzi ko muri kubibona. Abantu benshi bamaze gutahura ko Israel atari cyo gihugu cy'isezerano. Twababwiye kera hashize imyaka nk'icumi n'ingahe byose mbibabwira ko iki gihugu atari cyo gihugu cy'isezerano. Benshi batabyumva, ariko benshi bari gukanguka. Tutagendeye kuri DNA gusa. Ntibashobora gukora DNA ko yakoze DNA batagaragara ko bavuye mu Burayi. Ibibazo ni byinshi cyane abantu bari kubaza, bakavuga bati ubara abantu ntabwo ari ubwoko bw'Imana, bagiye harira gute, byagenze gute? Ahubwo wa muhungu baramukumbuye. Umuhungu baba bavuga sinzi uwari ugwenda bamushaka ukamureba, umuhungu w'imyaka n'imyaka ishize ngo baramukumbuye ko ibyo yavuga bishobora kuba byari byo ibyo yakoze. Bakavuga bati kumbi bano bantu niko bameze. Ndakubwiye ntushobora guhisha ukuri ubuziraherezo. Ushobora guhisha ukuri agahe gato, ariko ntuzibwire ko ushobora guhisha ukuri ibihe byose. Ntibishoboka kuko ukuyiteka kwishakira inzira. Nawe rero uri mu binyoma, ibyo bintu byose uyishira, menya ko ni igihe gusa, ni igihe, kuko bizajya hanze, kandi ukuri kwishakira inzira, ukuri kubohora imbohe. Ngayo nguko rero ibyo ubwabyo bwo muri Amerika, impamvu Trump bamurwanya, yanzwe kubi, yaba bamutoye baba Republika, yaba bataramutoye baba Democrat, yaba abanyamerika muri rusange. Trump aranzwe. Kiriya gihugu kigize igihugu cy'isezerano kiranzwe. Kubera iki? Abantu bamaze gukanguka. Barakangutse mwebwe aho muri mu mpande z'isi, yaba cyane muri Afrika, mu Rwanda, mukanguka ko ibintu biri kujya mbere. Tugenda twegereza ibihe byahanuwe. Bigeze aho bishyushye ku muntu uri mu buhanuzi, uzi ububyutse bw'ubuhanuzi ko bumeze. Abantu barakangutse, ariko bakangutse it's too late. Byaratinze, it's too late. Nabikubwira, nahita mbikubwira, kuko ubwami mu buryo bw'umwuka bwamaze kubavaho already. Bwamaze kubavaho ubwami. Imana yahinduye ubwami, ibyutsa abantu bayo. Abantu bitwa Abayuda babira bo muri Amerika, reba igihe babyukiye, nicyo gihe ubwami bwaviriye kuri Amerika. Bamara kubyuka bakibuka ko ari bo bwoko bw'Imana nyabwo, tubizamo natwe imyaka 10 n'ingahe ishize, nibwo Amerika ubutware bwayivuyeho. Abantu ntibabimenya, kubera ko Imana uko ikora irabanza ikazamura umuntu wayo, noneho wa wundi wari hejuru ikamumanura gahoro gahoro, bagahuramo hagati, wa wundi akamanuka, uwo Imana ishaka agahita azamuka. Nibyo byabaye. Noneho wa wundi Imana yateguye amara kumuzamura, amaze kuzamuka neza, ba bandi bari kumanuka bagatangira gukanura no gukanguka, bari kumanuka bagwa, bakavuga
nuko bigenze bimeze gute noneho bo bagashaka kurwana bashaka gusubira hamwe bahoze hejuru too late byararangiye hasigaye akantu gato ubu ngubu basigaye kwisenya wibuke kubwira iteka ko satani azisenya gute urumva uko agenda agaragazwa n'ijambo ry'Imana n'Imana ibihe ku bihe niko nawe agenda ashaka kurwana no kwa ashaka gutera umugeri kugira ngo agaruke ku butware hejuru niko agenda yigaragaza nka ya nkende iri kuzamuka igiti uko bigenda ngira ngo nawe ujye ubyumva hirya no hino abantu babivuga akubwira ni rero ongera ukandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi kandaho like n'ubuntu kandaho like wiyandikishe nawe ukomeje kwiyandikisha nkaba ngushimiye wowe umuntu ukunda ukuri unyote ukuri nimba ukunda ukuri niba udakunda ukuri cyangwa ukomeze muri iyo mihanda ariko niba ukunda ukuri hamwe kuko ukuri kugomba kubohora ukamenya ukuri kuko ibyo turi kwiga byinshi noneho byerekeye ukuntu twabeshywe ubu nibwo ukuri nyakuri noneho kugiye gutangira nkaba ngushimiye rero Imana ikomeze ibarinde shalom toda haba tov meyo